Kao što ste vidjeli, bilo je teško, borili smo se od prve minute i mislim da smo imali više zamjena zapravo da je presudilo i trčanje i borba i eto, hvala ekipi i nadam se da ćemo nastaviti ovako igrati dalje. Daj mi još reci, niste se prepali njihove čvrste igre, ipak su vas htjeli nekako svojim iskustvom i malo čvrstom igrom htjeli su vas preplašiti na početku. Pa je istina, znali smo da igraju tvrdu obranu, primaju malo golova, pa smo pokušali, znali smo zapravo da ćemo mi više držati loptu i pokušali smo jednostavno preko kontri nekih dužih napada stvoriti nešto i eto, napravili smo se. Vidi se da imate jednu sezonu iza sebe, kolika je razlika ove sezone igrati i prošle? Pa velika razlika, iskusniji smo i bolje se poznamo, a to je u prvoj sezoni bio veliki problem, tako da sad ja mislim da smo potpunija momčad.